Omujenzi owamanyanka tubanawe Mgiga Byaragasi emyaka 22 yari omutura wa Irobesel omutankanso ya Pachwa kandi okuza kufa abazugu bamushanjira mukaye shahi 3 z'ekiro. Aine embabazi nasasira omukazi w'omujenzi nagira ngu hino mushiki omuterire esimu arokumweta bitu kandi bayayanga kuzayo konka bwanyuma y'edakiika nce hagira abashija babiguza konka nabo yayanga kugamba nabo. Umuhara yamuterire esimu yamugira ijo nshange kuno omushaija yayanga yagamba nyewe tawune meshenyiramo yamugira nyamba hakiri tuvugane ruzeero omukazi ya omushaija yayanga yamugira esimu ndayikuletera mu kasheshe kale kale omushaija yayanga yanyamba nasasira nagumuza mwagira ngu gwanyuma omushaija acwiremu kwimuka okuza kureba abashaija aba niko kuhurira yatera enduru kandi okuza kwimuka ashangire ibagwira hansi yayimuka nana asigara ndi kumsa umwana yayimuka nahurire yataka omuntu gumangu anye umwana areka ndamunaga hasi ndaza kureba ndareba bari kutandaruka ndiruka ndazayo ndatera enduru abantu barishe nicumu nantarirevire twarirebire abantu bahishe. Byaragasi kabaterine isho omujenzi nagira ngu atungire esimu shanke 3 z'ekiro bari kumugira ngu mutabana fire kandi uko kushaba ebyokwerinda okora omurimo gwabo nuko babase kwata kandi bajunane enkozi z'ebibi ezimwitira omutabani. Omwana nyamutabani wange nyamuli kumukana mukazi we bayikalire mu bigati yabo kyonka sanka 3 zekiri nyahule esimu nibwo mwangabirano mwana wa Byaragasi bangambira mwana wa Munsiri ino sasa kwa amani muno mwana wange yakyali muto myaka 22 zara likubanza ino kikukora bambi nisaba abasecurity banyambe akoze ekikuru cyo bamukwati. Kemugisha Clemensi kansara nagira ngu kwahurire kugambwe eki arafukire kandi kuza kwika mwanya ashangira abatemba cyumusoro mugenzi 10 kandi afire yajumirije bikorwa byo kutwara amateko mu ngaro. Era nyine kusasa kwa mane kandi nguterera abataka ekintu cyo kutwarire biragiro mu ngaro mazima no kwatwa busungu no ito umuntu kintu kibi abataka bayirobe abataka banasuti nkubasaba umuramuhurire kintu nkecyo ori na complaininga ngo njya kwita umuntu amateka mwikane mu mutwara ha police ninterera ngo umuntu ubwara bazira kakweta banzo muhabuze ngo niwo omanye no hakuwesere kandi umuhabuze ukwenda asaha zina bati kikuba iri kirungi umuntu kwimuka akakweta kwirwe giro ukayimuka ukakingura. Babatura berache emiringo emyetero kufumu kandi bagira ngo mu kwezi kumwe abasigazi 5 nibo bafiro miringo etarukwetegerezwa abantu bendabe byo kwerinda babase kubahweraho omunshongeji mu myezi 2 eno bakafera abasigazi 5 hayine myezi 2 nyingi mu mwezi gumwe nibafa bata omwaka ebigira muroji omungu bamusindikira hano kira motoka ya makara yeteye hansi bamunagira mu kisaka giro oto ndi bamuteyizire ensawo giro oti omuwangu bamutumitire mu mulyango gwayoreze ira mu byamuterere simu yakingura bamutumira nako kinenge mu yakikoro ekyo bubinge ekyo bwisi kintu kibi nzo ko tushuka mutema mundo kamutumira kintu kibi nabweke ninjimira abantu bayirobe nabantu bona abakumbuliriza. Ugu yaba omuntu wa 5 okufa muringo gutari kwetegerezwa okubanza akafar kwehanika bwanyuma yokushango ngo mukazi akabaga birenda ye kandi ndijo bamwita bamunagaho neshaho yebcuri nawe yafiraho hamwe n'ondijo wagarukira ha motoka y'amakara. Polisi etakagambira kamera zitu yahamya kuba amazire kwato omuntu omwe okwera kucondoza ahakwitwa ko musigazogo. Amakuru agagasha kwa Onesmus Tulia habwe abwatari West Omurkagadi.